svima, ja sam Filip YouTuber i danas ću vam pokazati kako pogledati koliko je vaš, vaš kanal dobar za YouTube. Ovdje kucate ovaj link, imat ćete u deskripciji i onda idete na ovo prvo, channel LYZR i onda će da vam izađe ovako. Mislim meni ima samo jedan kanal na ovom mom kompjuteru, pa je meni odmah izašlo, a vama će izaći ono da ako imate više kanala, pa onda da izaberete svoj. I evo vidite, znači moja ocjena je ukupno na 66%, evo drugi video znači 74%, treći 74%, 74, 71 i 71. I znači moj kanal je solidan. Evo na primjer ovaj ima 9. Samo da imamo kako idemo. Evo na primjer test name status. Kako se pokreće, to je dobro. Onda koliko imam lajkova, to nije. Mislim, ne znam da li ovo tačno što čitam, ali pa dobro. Uglavnom, ja sam zadovoljan, 66% to je dovoljno. Mislim, nije dovoljno, za mene je dobro kako sam počeo. I to je to za ovaj video. Vidimo se, ćao.